nyamara ibyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishobora kuba birenze guhindura itegeko nshinga gusa. Joseph Kabila nawe yavuze nyuma y'abandi benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ese koko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu nzira igana ku butegetsi bw'igitugu nk'uko yabitangaje ngo ki Joseph Kabila wahoze ayobora iki gihugu esemo kuvuga amagambo akakaye muri iki gihe. Ese impungenge afite zishingiye ku kuri cyangwa ni urugamba rwa politiki hagati y'abayobozi bakomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ibyo byose ugiye kubisobanukirwa ko wahisemo neza gukurikira The Quick Times News. Ngiye kubwira ubutumwa bukomeye Joseph Kabila yagejeje ku banyekongo, ibyo yavuze ku mugambi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga n'ingaruka bishobora kugira ku hazaza h'iki gihugu. Reka nkuhe ikaze nongere kukwibutsa gukanda subscribe nimba utarakanda subscribe, mubwira ko ugomba gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo nabandi bajye bamenya ahantu heza bakura amakuru kandi hizewe batagize ubatuburira. Nkuhe ikaze rero. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hongeye gukomera impaka za politike nyuma yuko Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida w'iki gihugu cyo mu burasirazuba bwa Afurika ndetse no muri Afurika yo hagati ashyize ahagaragara ubutumwa burebure aburira abaturage b'iki gihugu ku cyo yise umugambi uteje impungenge wo guhindura itegeko nshinga. N'ubutumwa bwagiye ahagaragara kwa 11 Kamena mu gihe ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi buri mu biganiro no mu myiteguro ijyanye n'impinduka zishobora gukorwa ku itegeko nshinga ry'iki gihugu. Joseph Kabila aravuga iki? Mu butumwa bwe Joseph Kabila yavuze ko ibyavugwaga mbere nk'ibihuha cyangwa ibirego by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ubu byamaze kuba impamo. Yavuze ko ibikorwa biri gukorwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi byerekana neza ko hari umugambi wo guhindura itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko yabivuze, icyemezo cyo gutora itegeko rirebana na kamaramaka ndetse n'andi matwara ari gushyirwa imbere n'abayobozi b'iki gihugu, byose byerekana ko gahunda yo guhindura itegeko nshinga yamaze gufata umurongo. Kabila yavuze ko ubu nta rujijo rugihari ku cyerekezo ubutegetsi buri gufata, bwavugaga ubutegetsi buriho bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impamvu rero Kabila arwanya iyo mpinduka: Joseph Kabila avuga ko guhindura itegeko nshinga muri iki gihe bishobora gufungura amarembo y'ubutegetsi bw'igitugu. Magambo ye yavuze ko igihugu kiri mu nzira yo gushyiramo ubutegetsi budafite imipaka, aho ihinduranya ry'ubutegetsi rishobora kuzaba inzozi aho kuba ihame rya demokarasi. Yavuze ko perezida n'ubutegetsi buriho bafite inshingano zo kubahiriza indahiro barahiye yo kurinda no kubahiriza itegeko nshinga aho kurihindura kugira ngo rihuze n'inyungu za politiki. Joseph Kabila asanga guhindura amategeko agenga manda z'abayobozi cyangwa uburyo ubutegetsi bukurikirana bishobora guteza ikibazo gikomeye mu gihugu kimaze imyaka myinshi gihura n'intambara, umutekano muke n'amakimbirane ya politiki. Kongo ni igikombe gishyushye gitegereje guturika. Byo ni bimwe mu biri kugenda byibazwa. Kimwe mu bice byakuruye abantu benshi muri ubutumwa naho Joseph Kabila yavuze ko Kongo yabaye nk'igikombe gishyushye gitegereje guturika, gishaka kuvuga ko igihugu kiri mu bihe bikomeye cyane. Ku ruhande rumwe hari ikibazo cy'umutekano muke muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari ikibazo cy'ubukungu n'ubushomeri ku gihugu gifite umutungo kamere mwinshi kurusha ibindi hano ku mugabane wa Afurika. Hari kandi kutizerana hagati y'abaturage n'inzego za leta. Kabila avuga ko mu bihe nk'ibi guhindura itegeko nshinga bishobora kongera umwuka mubi wa politiki no gushyira igihugu mu kaga gakomeye. Kuki rero ingingo ya 64 y'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kuvugwa? Ndakwibutsa ko hari ihuriro ryatavuga rumwe n'ubutegetsi ryaje
rishingiye kuri iyi 64 ni ca 64 niko bahise bita iryo huriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko bagamije kurengera iyi ngingo ya 64 ishaka guhungabanywa cyangwa se guhungabanwa n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Iri huriro rikaba ryanakoze n'imyigaragambyo mu nkuru yacu iri bwaze gukurikiraho ndi bwaze kubwira uburyo bimeze kugeza magingo aya. Mu butumwa bwe Perezida Joseph Kabila yibukije abaturage ingingo ya 64 itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo ngingo ivuga ko buri munyekongo afite inshingano zo kurwanya umuntu cyangwa itsinda ry'abantu rifata ubutegetsi cyangwa arikoresha ububasha mu buryo bunyuranye n'itegeko nshinga. Kabila yavuze ko kurinda itegeko nshinga atari uburenganzira gusa ahubwo ari inshingano ya buri muturage wese. Aya magambo bamwe bayafashe nk'ubutumwa bukomeye bwo gushishikariza abaturage guhaguruka bakarwanya impinduka bashobora kubona ko zibangamiye demokarasi. Ariko kandi hari n'ababona ko ari uburyo bwo gukangurira abaturage gukoresha inzira zemewe n'amategeko kugira ngo bagaragaze ibitekerezo byabo. Perezida Tshisekedi were arashinjwa iki? Batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi bamaze igihe bavuga ko guhindura itegeko nshinga bishobora gutuma habaho uburyo bwo kongera igihe perezida ashobora kumara ku butegetsi ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga ryaho. Nubwo ubutegetsi bwa Tshisekedi butaravuga ku mugaragaro ko bugamije kongera manda za perezida, batavuga rumwe nabwo bavuga ko impinduka zishobora gukorwa zaba zifite iyo ntego. Ibi nibyo bituma impaka zikomeza kwiyongera. Aravuga ko itegeko nshinga rikeneye kuvugururwa kugira ngo rijyane n'ibihe igihugu kirimo. Abandi bakavuga ko icyo gitekerezo gishobora guhisha inyungu za politike z'abari ku butegetsi. Aho ngaho nibavuga ku bashaka ko rivugururwa, hari ushobora kwibeshya ko ari abari ku ruhande rwa Perezida Tshisekedi cyangwa se abari muri guverinoma ye. Oya, kuko hari n'uruhande rw'atavuga rumwe n'ubutegetsi n'undi bashyigikiye ko iri tegeko nshinga ryahindurwa. Ko nababwiye nk'ihuriro rya C4 cyangwa C4 ni ihuriro n'ubundi ririmo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ariko nanone batavuga rumwe n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bo muri C64. Ubu rero aba bo muri C4 bo bashyigikiye ko iri tegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryavugururwa, bakaza kwiyunga n'ubundi ku bandi bari ku ruhande rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Amateka ya Kongo rero n'ibibazo bya manda. Iyo umuntu arebye amateka ya Afurika muri rusange, usanga ibibazo byo guhindura itegeko nshinga kugira ngo abayobozi bakomeze gutegeka byarateje amakimbirane menshi. Mu bihugu bitandukanye, impinduka nk'izo zagiye zitera imyigaragambyo, amakimbirane ndetse rimwe na rimwe hakabaho n'intambara. Niyo mpamvu amagambo ya Joseph Kabila ari gukurikirwa cyane haba muri Kongo ndetse no mu mahanga. Abasesenguzi benshi bavuga ko ikibazo nyamukuru atari uguhindura itegeko nshinga ubwacyo, ahubwo ari impamvu nyakuri ituma guhindurwa kw'itegeko nshinga ni ingaruka bishobora kugira ku miyoborere ya demokarasi hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese Kabila yaba ashaka gusubira muri politike? Icyo ni ikibazo wakibaza, nanjye nakibaza. Hari abasesenguzi bavuga ko ubutumwa bushobora kuba bugaragaza ko Joseph Kabila ashaka kongera kugira uruhare rukomeye muri politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'igihe kinini atavuga cyane ku bibazo bya politike, uyongeye kumvikana cyane ku bibazo bireba igihugu. Bamwe bavuga ko ari uguharanira demokarasi, abandi bakavuga ko ari uburyo bwo kongera kwisubiza umwanya muri politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyakora nta gushidikanya ko ijwi rya Kabila rifite uburemere mu gihugu ndetse no mu banyapolitike benshi. Ese hazakurikiraho iki? Ikibazo gikomeye ubu ni ukumenya niba koko ubutegetsi bwa Tshisekedi buzashyira imbere gahunda yo guhindura itegeko nshinga. Niba iyo gahunda ikomeje, birashoboka ko impaka za politike zizakaza umurego. Abashyigikiye ubutegetsi bazakomeza kuvuga ko ari ivugurura rikenewe, atavuga rumwe nabo bo bazakomeza kubibona nk'umugambi wo gukomeza guhindura ubutegetsi.
ibi byose bishobora kugira ingaruka ku matora azakurikiraho no ku mutekano wa politike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwibutsa ko manda ya kabiri ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo izarangira muri 2028. Byose mo biraba mu gihe kibura imyaka 2 ari gutegeka kiriya gihugu, mu gihe mu minsi ishize abagaragaye bavuga amagambo yaje kwitwa nkaho bashaka gukora kudetara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubona ko ibi bibazo byo guhindura itegeko nshinga biri gufatwa mu buryo buri butandukanye bitewe n'uruhande icyo rushyigikiye. Ku bashyigikiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ubona ko bafite imbaraga ariko none ntibakiri benshi cyane. Mvuga ngo si benshi cyane kubona ko iyi ca 64 hari uburyo yagiye mu baturage ibinjizamo ibitekerezo byabo byo kurwanya itegeko nshinga, ariko nanone hakaba hari abandi bake ariko b'abanyembaraga bashyigikiye iri tegeko nshinga. Rero biracyakomeje guteza impungenge bijyanye no guhindura ndetse no kuvugura itegeko nshinga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uko nta ruhande na rumwe ruri kwemera kuba rwaganira n'urundi, kuko ibyo byo turabona ko ni bimwe mu bintu bigoranye cyane hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndiri bwaje kubwira uruhande rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi ngo ajye kuganira n'uruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi barangajwe imbere na Martin Fayulu. Batavuga rumwe n'ubutegetsi bo bavuga ko ari we Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakazaho imbaraga za Joseph Kabila Kabange wigeze gutegeka iki gihugu kugeza mu mwaka wa 2019, banabyibuka asimburwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Nawe ibi biri kuba byigeze kubaho mu gihe cye, ariko aza gushyira hasi umupira. Mbasubije inyuma mu mwaka wa 2016, muribuka ko nawe yari afite iki gitekerezo mu gihe haburaga imyaka 3 ngo itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ribe cyangwa se manda ye ibe yarangira, we agashaka ko bavugura iri tegeko nshinga. Byaje kurwanwa by'umwihariko n'abari ku ruhande rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wari uri imbere mu bahanganye nawe. Noneho kuri ubu ngubu niwe ibyo byari biri kuri Joseph Kabila biriho, byandi bavuga ngo akebo kajya iwa mugarura. Ibi byose nyemo biraba. Joseph Kabila numwe mu bantu bakomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri politike yabo, n'umuyobozi. Sinavuga ko ntago nabisasira ngo mvuge ko yari mwiza cyane, ko hari uruhande rutamwumvaga n'ubundi, nanone sinavuga ko yari mubi, ko ari n'abanyekongo bamushinja byinshi no bimwe kuba AFC 23 ifite ibice bitandukanye, ko bavuga ko 2009 ubwo yasinyaga amasezerano n'ingabo za Rura Desire Nkunda akaza kuyica, bikaza kuviramo umutwe wa M23, kuko hari abantu batajya bibuka neza ko uyu mutwe wa M23 wazamukiye mu masezerano yari asinywe hagati y'ubutegetsi bwa Joseph Kabila Kabange wari Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Desire Rora Nkunda wari ufite abarwanyi n'undi batavugaga rumwe n'ubutegetsi bashakaga ko hari byinshi bihinduka. Rero nuko bimeze biraba n'ubundi mu gihe nyine hari umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inzira y'ibiganiro turabibona yarananiranye hagati ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi n'ubutegetsi bwe ndetse n'ihuriro ry'abarwanyi ba AFC M23. Niyo mpamvu ubona ko ibi biri kuba hari uburyo biri kujya gusa n'ibyabaye muri 2016, ariko nanoneho hakaza kubaho ko 2016 ya AFC 23 ntiyari iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yari iri mu mashyamba hirya no hino, ariko ubu noneho biraba mu gihe iri kugenzura ibice binini. Uvuze ko igihugu cyose cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibyakunda ko bahuriza ku mugambi umwe, kuko ntago ari bo bari kugenzura ibice byinshi, ko nimba hari nka Goma, umujyi munini, Bukavu, aho hose ari kugenzurwa na AFC 23, muri za Tetwari, za Masisi, za Rucuru, za Rubero, aho hose maragenzurwa na AFC 23. Vuze ko amahirwe ko bari ku ruhande rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ni make cyane. Muri make rero Joseph Kabila yavuze ko Kongo iri mu nzira ishobora kuyiganisha ku butegetsi bw'igitugu niba umugambi wo guhindura itegeko nshinga ukomeje. Yasabye abaturage, amashyaka ya politike na societe civile guhaguruka bakarinda itegeko nshinga n'ibyagezwe muri demokarasi.
ku rundi ruhande ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bukomeje gushinjwa n'abatavuga rumwe nabwo ko bushobora kuba bushaka inzira yatuma perezida akomeza kuguma ku butegetsi igihe kirenze icyemerwa n'amategeko. Abwo urambwira nawe uburyo ubibona. Joseph Kabila afite impungenge ifite ishingiro cyangwa urugamba rwa politiki hagati ye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Gutanga igitekerezo cyawe muri comment mbwiye ko ugomba gukanda subscribe nimba wifuza kujya ubona amakuru meza ku gihe, amakuru acukumbuye, amakuru asesenguwe kandi yatohojwe, yizewe 100%. Kandi subscribe aho ngaho kuri The Quick Times News hatazagira abandi bagutuburira. Nimba wifuza ko n'inshuti zawe zajya zibona amakuru meza kandi agezweho, sharinga aya makuru ndetse nandi atandukanye kugira ngo bajye babona amakuru meza kandi agezweho, yaba amakuru yano mu karere k'ibiyaga bigari, uravuga mu burasirazuba bwa Afurika, mu burasirazuba bwa hagati Afurika yose muri rusange, mu burengerazuba bw'isi bwo navuga ku mugabane w'Uburayi, burasirazuba bwo hagati. Ayo makuru yose n'ahandi wayasanga hatari hano kuri The Quick Times News. Kandi subscribe wawerekana nagushimire, nkubwire ngo ukomeze kubana na Nyagasani, nkomeze kwifuriza guhirwa mu byo urimo byose. Ndi Benga uziyana ni The Quick Times News, nk'ibisanzwe turakomeza kubana muri gahunda zitandukanye.